নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ষ্টাডি ৰেছফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দী ইলেক্টিভৰ আপ ভলে তো জগ ভলা নামৰ পাঠটোৰ অসমীয়া অনুবাদৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো পঢ়িম। তাৰ আগত মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ এটি বিশেষ অনুৰোধ, ভিডিঅ'টি চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। বলা তেন্তে ভিডিঅ'টিৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি আৰম্ভ কৰো। इसी सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना न छोड़े तो मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहे, पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियां गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। এই বিষয়ে আৰু এখাৰ কথা আছে। আপুনি আনক সমালোচনা নকৰে বুজিব পাৰিছো, কিন্তু আনে যদি আপোনাক সমালোচনা কৰিবলৈ নেৰে তেতিয়া মোৰ বন্ধুজনে নিজৰ বেয়াটো কোনোবাই সমালোচনা কৰিলে খঙত ৰব নোৱাৰা হয়, কিন্তু নিজে হলে দিনে ৰাতি আনৰ সমালোচনা কৰি ফুৰে। কিন্তু আপোনাৰ বাবে এনে এটা অনুষ্ঠানত দাদুৰ শাৰীবোৰ গুণগুণোৱাটো অতি কাৰ্যকৰী হ'ব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি দাদুৰ কবিতাৰ শাৰী দুটা লৈছো। নিন্দক বাবা वीर हमारा बिन्ही कोड़ी बहे विचारा, आपन डूबे और को तारे ऐसा प्रीतम पार उतारे। ইয়াত কৈছে যে নিন্দা কৰি ফুৰা মানুহবোৰ বীৰৰ দৰে, কাৰণ নিজৰ আদৰ্শৰ কথাবোৰৰ এপইচাও নোলোৱাকৈ প্ৰকাশ কৰি ফুৰে। এনেবোৰ কৰি থাকোঁতে নিজে ডুবি মৰিলেও, অৰ্থাৎ আনক বেয়া কৰাৰ দুখ নিজে গাত পাতি লয়, কিন্তু আনক তেওঁ বেয়াটোৱে জ্ঞান দিয়ে। এনেকুৱা মানুহবোৰ অতি প্ৰিয়, কিয়নো তেওঁ সকলোৰে কল্যাণ কৰে। नेक्स्ट अनुच्छेद লৈছো। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां है जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़कर बोले, देखिए महाशय, ये आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया। मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार है, कोशिश करें तो यह क्या, बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती है, ठीक है ना। ইয়াত কৈছে যে যদি বাস্তৱত কিবা ভুল দোষ আছে যিটোলৈ নিন্দকে আমাৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই ভুল ত্ৰুটিবোৰ আঁতৰ কৰাটো আমাৰ পৰম কৰ্তব্য হয়। যিসকলে সেইপিনে আমাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে, আমি তেওঁলোকে আমাৰ উপকাৰ কৰা বুলি ভাবিব লাগিব। এদিন এজন ভদ্ৰলোকে কিছু ভুল কৰিছিল। আমাৰ বন্ধুজনে লগে লগে বিৰক্ত হৈ ক'লে, চাওক ডাঙৰীয়া, এইটো আপোনাৰ একেবাৰে ভুল হৈছে, আগলৈ এনেকুৱা কৰে যদি ভাল নহ'ব। সেই মানুহজনে অত্যন্ত দুখ পালে, তেওঁক অপমান কৰা হৈছিল। মনৰ খং মনৰ ভিতৰতে ৰাখি তেওঁ গুচি গ'ল, একো উত্তৰ নিদিলে। দ্বিতীয় দিনা মই তেওঁক অকলশৰীয়াকৈ পাই ক'লো, চাওক, ভুল দেখোন সকলোৰে হয়, এনেকুৱা ভুল ময়ো বহুত কৰিছোঁ, দুখ পোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। আপুনি জনা বুজা মানুহ, চেষ্টা কৰিলে এইটোনো কি, ইয়াতকৈ ডাঙৰ ভুল শুধৰাব পাৰি। ঠিকেই কৈছো ন। परवर्ती अनुच्छेद লৈছো। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रय में रह सके, तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। जेतिया চৰ্দাৰ পৃথ্বী সিঙে হিংসাৰ পথ ত্যাগ কৰি নিজকে বাপুৰ সন্মুখত সমৰ্পণ কৰিছিল, তেতিয়া বাপু বৰ সুখী হৈছিল। কিন্তু বাপু যিজন প্ৰেম আৰু অহিংসাৰ মূৰ্তি আছিল, তেখেত লগতে এজন পৰীক্ষকো আছিল। কিছুদিনৰ পিছত তেখেতে পৃথ্বী সিঙক ক'লে, চৰ্দাৰ ডাঙৰীয়া, যদি আপুনি সেৱাগ্ৰামত মোৰ আশ্ৰমত থাকিব পাৰে, তেতিয়াহে মই বুজিব পাৰিম যে আপুনি অহিংসাৰ পাঠ সম্পূৰ্ণকৈ শিকিছে। নেক্সট অনুচ্ছেদ লৈছো। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ, और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। পৃথ্বী সিঙে চক খাই ক'লে, আপোনাৰ অৰ্থটো কি বাপুজী? তেতিয়া বাপুজীয়ে ক'লে, ভাই, মোৰ আশ্ৰমখন হ'ল এখন গৱেষণাগাৰৰ দৰে। যিবোৰ মানুহ কতো থাকিব নোৱাৰে, সেইসকলে প্ৰায়ে মোৰ ওচৰলৈ আহে। সেই সকলোকে একগোট কৰি ৰাখি মই চিমেণ্টৰ দৰে কাম কৰোঁ, আৰু সেই চিমেণ্ট হৈছে মোৰ অহিংসা। नेक्स्ट अनुच्छेद। मैं समझ गया बापूजी। पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा,
आगे की कहानी यहाँ करने की जरूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाता है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी है, पर हंसकर मीठी चुटकियां लेकर अपना प्रेम दर्शाकर। बाপুৰ কথাখিনি শুনাৰ পিছত পৃথ্বী সিঙে ক'লে, মই বুজি পাইছো বাপুজী। পৃথ্বী সিঙে মিচিকিয়া হাঁহিৰে ক'লে, আগৰ ঘটনাটো ইয়াত কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু বাপুৰ প্ৰেমময় ব্যৱহাৰৰ আভাস এটা ইয়াত পোৱা যায়। তেখেতে প্ৰেম আৰু সহানুভূতিৰে কিমান ব্যক্তিক ইয়ালৈ টানি আনিছিল। বাপুৱে কঠোৰতকৈ কঠোৰ আলোচনা কৰিব পাৰিছিল আৰু তেখেতে এয়া খুব হাঁহি হাঁহি মিঠা মিঠা খুহুতীয়া কথাৰে দেখুৱাইছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰৰ অনুচ্ছেদটো অকমান দীঘলীয়া হয়, ধৈৰ্য সহকাৰে শুনিবা। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गाय तो झोपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला आए, पर ज्यों ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। এই অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে আমেৰিকাৰ বিখ্যাত লেখক ইমাৰছনৰ কথা এটা মনলৈ আহিছে। তেওঁৰ গৰু পোহাৰ ইচ্ছা আছিল, গতিকে গাই গৰু আৰু পোৱালিবোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এটা জুপুৰিত বান্ধি ৰখা হৈছিল। এবাৰ জোৰেৰে বৰষুণ অহা দেখা পোৱা গ'ল। সকলোবিলাক গৰু গোহালিত সোমাল, কিন্তু সৰু পোৱালি এটা বাহিৰত ৰৈ গ'ল। ইমাৰছনে তেখেতৰ ল'ৰাৰ লগত লগ হৈ পোৱালিটো গোহালিলৈ নিবলৈ পৰা নাছিল। তেওঁলোকে যিমানে ভিতৰলৈ টানে, পোৱালিটোৱে সিমান বাহিৰলৈ টানিব ধৰিলে। তেওঁ বৰ বিৰক্ত হ'ল। সেই সময়তে তেওঁৰ বৃদ্ধা চাকৰণী বাহিৰলৈ আহি খেলখন দেখা পাই সকলো বুজি পালে। গতিকে তাই দৌৰি আহি পোৱালিটোৰ মুখত নিজৰ আঙুলি এটা সুমুৱাই দি মৰমেৰে নি গোহালিত সুমুৱালে। नेक्स्ट अनुच्छेद। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य होकर क्यों नहीं समझेंगे। ইয়াত কৈছে যে সেই অশিক্ষিত বুঢ়ী চাকৰণীজনীয়ে কিতাপ পঢ়িব আৰু কবিতা লিখিব নোৱাৰে, কিন্তু সুন্দৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব জানে। যেতিয়া জন্তুৱে প্ৰেমৰ ভাষা বুজি পায়, তেনেহলে আকৌ মানুহে কিয় নুবুজিব। नेक्स्ट अनुच्छेद। कल हमारे मित्र का रसोईया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसके महाशय की दात खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ, तूने साग में नमक ही नहीं डाला। या जली रोटी कौन खाएगा रे, आदि की छड़ी लगी रहती थी। जब कोई चीज जरा भी बिगड़ जाती, तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ के दो शब्द न बोले जाते। वाह, तारीफ कर देने से दिमाग चढ़ जाएगा। मेरे मित्र कह देते, ठीक है तो वह भी आदमी ही, उसके भी दिल है। बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था। ইয়াত কৈছে যে যোৱাকালি মোৰ বন্ধুজনৰ ৰান্ধনী ল'ৰাটোৱে কোনো খবৰ নিদিয়াকৈয়ে গুচি গ'ল। বেচেৰাৰ তাত বাহিৰে কোনো উপায় নাছিল, কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতি নোহোৱালৈকে হকে বিহকে গালি ধমকি খাই থাকোঁতেই তাৰ দিন যায়। আজি দাইলখন একেবাৰে বেয়া কৰি পেলালা, ইয়াত নিমখ বেছি দিছা। ঐ মূৰ্খ, আজি তই শাকত নিমখেই দিয়া নাই। এই জ্বলি যোৱা বা পুৰি যোৱা ৰুটিখন কোনে খাব। এনেধৰণৰ কথাৰে তাক থকা সৰকা কৰি থাকে। যেতিয়া কোনো বস্তুৰ হেৰফেৰ হৈ যায়, তেন্তে তাক পাৰে মানে গালি পাৰে, কিন্তু ৰন্ধাটো ভাল হ'লে তাক প্ৰশংসাৰ এটা শব্দও নকয়। বাহ বুলি প্ৰশংসা কৰিলে হেনো সি গৈ ওপৰত উঠিবগৈ। মোৰ বন্ধুজনে কয়, ঠিক আছে, সিহঁতো মানুহ, তাৰো এখন অন্তৰ আছে। কেইটামান টকাৰ বাবে চাকৰে যন্ত্ৰৰ ৰূপত থাকিব নোৱাৰে, গতিকে কষ্ট পাই সি গুচি নগৈ আৰু কি কৰিব। नेक्स्ट। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, न मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से और न घर के नौकरों से। এনেদৰে কোৱাৰ অৰ্থ হ'ল তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱ, অফিচৰ সহকৰ্মী, চাকৰ বাকৰ আদি কাৰো সৈতে মিলা প্ৰীতি নাই। এবাৰ আমি শেষৰ দুটা ষ্টেঞ্জালৈ আহিছোঁ। उस पर भी मजा यह है कि वे अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख है। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पत्ते की कही है, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है।
अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग ले, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। ইয়াত কৈছে যে তেওঁ নিজৰ জীৱন আৰু বিচাৰধাৰাৰে সম্পূৰ্ণ আনন্দ আৰু সন্তুষ্ট হয়। তেওঁ ভাবে যে তেওঁৰ জীৱন আৰু ব্যৱহাৰ আদৰ্শৰে পৰিপূৰ্ণ হয়। আন মানুহে তেওঁক যিয়ে সন্মান নকৰে তেওঁ হৈছে মূৰ্খ। গ্ৰীচ দেশৰ মহান দাৰ্শনিক ছক্ৰেটিছে এষাৰ বৰ ভাল কথা কৈ গৈছে, যিজন মানুহ মূৰ্খ আৰু জানে যে তেওঁ মূৰ্খ তেওঁ জ্ঞানী হয়, কিন্তু যিজন মূৰ্খ আৰু নাজানে যে তেওঁ মূৰ্খ হয় তেওঁ হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ মূৰ্খ। ভাল হ'ব যদিহে মোৰ বন্ধুজনে ছক্ৰেটিছৰ এই ধাৰণাটো লিখি পিনে নিজৰ কোঠাত ওলোমাই লয়, কিন্তু তেওঁক এইটো কোৱাৰ সাহস কোনে কৰিব। পাঠটোৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ অসমীয়া অনুবাদ এইখিনিতে শেষ হ'ল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।